Кебей лугар литература сылын халлыта улус таланнах байета учутала Иван Петров сүз сахан кытта сөптүбесте. Сехли бутугунан туяра Кокарева. РСФСР нарутун үйрәгәритин тойгуна кебей лугар бастыкы үрдік үйрәктәг учутал таланнах поэт репрессия сертибете Иван Романович Петров сүз сахан улус общественнаха кең далахыннахтык белиетен литература сылын арыйды. Иван Петров ахата кебейлер мекен туттар чулу боллара Тимфис медайны кытта бир кеккега сыджар. Кебей луга туспа район болан төрүттенитигер белге кылатын килербит. Үгүс күлүнө ыччыты үреппит устукулоктоох киете. Биллерин курдук поэт Сымье Дунугунан нурут өстөөгө аадыран сетте сыл репрессия ыартыынын этинен хаанын билбите. Кене айыр үлете жарас поэтическая духата төрөбүт дөйдутугар кебейге анаммыта. Кен туттар кихибит, кене биһиги кебейбит, гимнин сурубут кихибит болар боллага ди. Иван Петров кебейден ыры булбут коонун лоп курдук үйеңаран райт түгөр сурубута. Ырыны амбастан кеңеге бир дөйдулаакпыт ырыгыт Иван Борисов, мелодист Серафим Павлов тахарбыттара. Бу сыллар тухары ыры Джон Сергей угуттан түспәкке ылланан билген кебейлер гимдерин быгытынан биллер. Кебейи көргейе Нина Харлампьева, Иван Петров кебейи рытын сүрагар чугастык ылынан репертуаргар илчесиджар. Үрбай хурибуттар эте тылын даганы, мелодиятын даганы. Онтон же уйбаның ырыгыры ыллаталлар үгү. Онтон бала же постепенно тааран. Үрбай хурибуттар эдейлер. Онтон бихи боллаганы ыраттага же. Сүрбече хаспыттанын ыллабы попул уже. Манна уже кебарталдыр болан. Уже кебей гимне боллага же. Кебейдин тойбут поэт Иван Романович Петров коһондорун үреппит оголора үнер кенчери жат ахты киһетигер устан ураннан ахтылар. Онтон күбей бәлер ансамбльлары кени ыры булбут айымняларын жоңго сергега ыллан ихтиндердилер. Жора кие үгөс курдук кебейлер кен туттар гимнере кебейи ырыннан түмүктенне. Туяра Кокарева, Василий Федоров, Саха телевидениете, кебейи.